Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko Kongo ikwiye kureka kugira urwitwazo ko yamenye ko igomba kuganira na M23 ku munota wa nyuma kuko ngo ibiganiro byabanje yari yemeye iyi ngingo ariko nyuma ikaza kwisubiraho. Byari biteganyijwe ko rero Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahura na Perezida Antoine Felix Tshisekedi ku buhuza bwa Perezida Joao Lourenco. Kuri iki cyumweru Perezidansi ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yanditse ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ivuga ko kunanirwa guhura ngo byatewe n'uko u Rwanda rwazanye amananiza mu biganiro, ivuga ko mu nama yabaye hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga u Rwanda rwasabye ko hagomba kubaho ibiganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko guverinoma ya Kongo itamenye ku munota wa nyuma ko igomba kuganira n'umutwe wa M23 bityo ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe rero yemeje ko ikibazo cya M23 cyazamuwe bwa mbere mu masezerano ya Rwanda kitatanzwe na guverinoma y'u Rwanda. Icyakora Angola nk'umuhuza yari yateganyije ko haba amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda kuwa 11 kugeza ku itariki 12 Kanama uyu mwaka kandi ngo bigomba kubahirizwa. Ambasaderi Nduhungirehe yongeyeho ko mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yabaye kuwa 14/2024 Rwanda, u Rwanda rwagaragaje ko rwifuza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo igirana ibiganiro na M23 mu gushaka igisubizo kirambye kandi ko iki cyifuzo cyakiriwe muri iyi nama. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko kuwa tariki 26 Ugushyingo 2024 ikibazo cy'ibiganiro hagati ya Kongo na M23 cyongeye kuganirwaho n'abaminisitiri batatu, u Rwanda, Kongo na Angola, kandi ko mu gusoza iyi nama umuhuza yasabye itsinda ryari rihagarariye u Rwanda mu biganiro gutanga mu nyandiko icyifuzo cy'uko iki kibazo cyakemuka. Avuga ko u Rwanda rwohereje inyandiko Angola nk'umuhuza ku itariki 27 Ugushyingo kandi ko iyo yagombaga gushyirwa mu masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo. Iyo nyandiko rero yavugaga ko guverinoma ya Kongo yiyemeje kugira ubushake bw'ibiganiro bya politike n'umutwe wa M23 mu gushaka igisubizo kirambye cy'iyi ntambara haherewe ku muzi w'ikibazo. Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko nubwo yagize amananiza gusa ku itariki 30 Ugushyingo mbere y'iminsi 15 ngo inama y'abakuru b'ibihugu yagombaga guterana ikaba ku itariki 15 Ukuboza 2024. Umuhuza yamenyesheje u Rwanda ko uruhande rwa Kongo rwemeye kuganira na M23 hagendewe ku masezerano y'i Nairobi muri Kenya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga ko bityo atumva uburyo Kongo yashinja u Rwanda kuzana ingingo nshya ku munota wa nyuma. Yavuze ko kandi Olivier Nduhungirehe yanavugaga ko atumva uburyo Perezidansi ya Kongo yabeshya isi yose yemeza ko u Rwanda rwazamuye ibiganiro na M23 ku munota wa nyuma mu nama ya 7 ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Ese hakaba hibazwa iki kinyoma kizagarukira he, bizagenda gute? Nubwo inama rero yajemo imbogamizi, Perezida Felix Tshisekedi yari yamaze kujya muri Angola ndetse yagiranye ibiganiro na Perezida w'icyo gihugu Joao Lourenco na Uhuru Kenyatta wabaye Perezida wa Kenya, akaba ari we wari umuhuza mu biganiro by'abanyekongo bibera i Nairobi kugeza ubu byamaze guhagarara. Ubwo rero ibintu bikomeje kuba gatereranzamba, abantu bibaza ati se Tshisekedi bimeze bite? Ndetse muri Kongo hari abatangiye kumwita umugambanyi w'igihugu mu gihugu cya Kongo. U Rwanda rero rwasobanuye icyateye iburizwamo ry'inama y'abakuru b'ibihugu batatu, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo ndetse na Perezida Joao Lourenco wa Angola ubahuza. Mu buryo butunguranye iyi nama yari yiteganyijwe i Rwanda ntiyabaye. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ryasohotse kuri iki cyumweru
rivuga ko ibyo Repubulika Demokarasi ya Kongo yasabwe bigamije gushaka igisubizo kirambye cya politike ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo agira ingaruka ku Rwanda no ku bindi bihugu by'abaturanyi. Itangazo rikomeza rivuga ko gusubika iyi nama biha umwanya ibiganiro na M23 byasabwe n'umuhuza perezida wa Angola Joao Lourenço hamwe na Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya. Guverinoma y'u Rwanda yashimangiye kandi ko hari ingamba leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo isabwa gushyira mu bikorwa ititwaje u Rwanda nk'imbarutso yo kutagira icyo ikora. Kuri iki cyumweru rero i Rwanda muri Angola hari hitezwe kubera ibiganiro by'abakuru b'ibihugu b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ikaba yasubitswe igitaraganya. Guverinoma y'u Rwanda yahishuye ko iyo nama yari kwiga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yasubitswe kubera ko inama y'abaminisitiri yabaye tariki ya 14 Ukuboza 2024 ntacyo yagezeho. Iyo nama yahuje ba minisitiri b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ivugwaho kuba ariyo yagombaga guharura amayira y'ibiganiro hagati ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guverinoma y'u Rwanda yemeye ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kwirengagiza ishyirwa mu bikorwa by'ibyo yasabwe birimo kuganira n'inyeshyamba za M23 no guhagarika imikoranire ifitanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe Olivier avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nikomeza gutsimbarara bafite ingamba z'ubwirinzi kandi zizagumaho kugeza igihe Kongo izumvira ko amahoro ariyo yemeza kurusha imvugo y'intambara.